Svi znamo da su medonosne pčele veoma važne jer predstavljaju glavne oprašivače poljoprivrednih useva na celoj planeti. To znači da pčele oprašuju biljke i različite biljne vrste, čime im omogućavaju da imaju plodove i semena, a nama hranu. Bez pčela ne bi imali toliko različitog cveća, voća kao što su kruške, jabuke, šljive, breskve i mnoge druge, a takođe bi i prinosi suncokreta i nekih drugih žitarica bili značajno manji. Bez pčela bi mnoge biljne vrste bile na granici izumiranja ili bi gotovo i nestale. Stoga je veoma važno da znamo kako da zaštitimo medonosnu pčelu, jer se ona danas susreće sa brojnim izazovima koji prete njenom opstanku. Jedan od važnijih izazova i opasnosti su hemikalije koje se koriste u poljoprivredi. Takođe i brojne bolesti koje napadaju pčele, a čiji uzročnici su virusi, bakterije, posebno pčelinji krpelj, a sve ove bolesti se danas jako brzo i lakše šire upravo zbog intenzivnog pčelarstva koje je svakodnevno u upotrebi. Pored toga, ne treba zaboraviti ni opasnost koja preti i koja dovodi do smanjenja brojnosti populacija pčela usled nestanka livada i šuma, čime one gube svoje mesto za ishranu, a takođe i stanište. I da ne zaboravimo klimatske promene, faktor koji negativno utiče na ceo biljni životinjski svet, a samim tim i na pčelu. Medonosna pčela je u stvari jedna veoma otporna vrsta i može da živi gotovo svuda, ali onda kada se nalazi u prirodi, u divljini sama, bez uticaja i pomoći ljudi. Divlji pripadnici ove vrste često su mnogo otporniji na različite bolesti, a i imaju veću sposobnost prilagođavanja promenama u životnoj sredini. Često se te razlike mogu otkriti genetičkim istraživanjima, a znanja o genetičkim osnovama koje se kriju u tim pozitivnim osobinama koriste se da bi pčele iz košnica koje ljudi gaje bile otpornije i jače. Zato je cilj našeg projekta SERP Hive, koji je finansiran od strane Fonda za nauku Republike Srbije, da istražimo kako se i koliko razlikuju medonosne pčele koje žive samostalno u prirodi na osnovu svojih nasenih osobina u odnosu na one pčele koje uzgajaju pčelari u svojim košnicama. Takođe ćemo da utvrdimo kako se i koliko razlikuju pčele koje uzgajaju pčelari u različitim regionima Srbije. Za utvrđivanje ovih razlika koristit ćemo metode genetike, preciznije metode populacione genetike. Posmatrat ćemo kako se po nekim određenim osobinama razlikuju pčele koje smo doneli sa terena, iz košnica i iz prirode. Pčele iz košnica sakupili smo po celoj teritoriji Srbije, zahvaljujući našim ljubaznim domaćinima pčelarima, a potraga za divljim pripadnicima ove vrste bila je mnogo drugačija i teža. Divlje pčele nalaze šupljine u stablima drveća i fasada gde one naprave svoje saće i time naprave svoje pčelinje društvo, što je nešto što one inače rade jer su itekako sposobne da žive samostalno bez pomoći ljudi. Takođe, one su već hiljadama godina bile sposobne da samostalno žive još pre nego što se čovek pojavio i dalje će to da rade pod uslovom da im mi ustupimo malo prostora. Onog trenutka kada one nađu odgovarajuće stablo u kome će da naprave svoj dom, njihova borba za opstanak je na pola puta. Taj deo je problematičan. Zašto? Zbog toga što u prirodi ima sve manje i manje starih i šupljih stabala u kojima one mogu da naprave svoje saće. To je zbog toga što su ljudi ušli u šume, stalno ih uništavaju, seku stara i šuplja stabla u kojima često i nađu divlje pčele koje posle odnesu i stave u košnice. Nažalost, mi ne možemo kao meda da namirišemo med i tako otkrijemo gde je saće sa divljim pčelama, već moramo da koristimo znanje o tim pčelama koje imamo, tačnije o njihovom ponašanju. Dakle, kako mi lovimo ta divlja društva? Imamo kutiju koju koristimo za lov. Odemo na livadu gde uhvatimo do 10-ak pčela, stavimo ih u mračan deo komore, dok u prethodni svetli deo stavimo saće sa mamcem. Poslije tu kutiju zatvorimo i pustimo da pčele otkriju tu hranu, odnosno taj mirisni mamac. Nakon toga ih pustimo i čekamo da se vrate. Dok čekamo da se vrate, merimo im vreme. Kad se vrate, mi ih obeležimo vodenim bojama kako bismo mogli pojedinačne pčele da razlikujemo. I onda svakoj merimo vreme koliko je potrebno da dođe natrag po još hrane. Dakle, onda ćemo na osnovu toga što poznajemo kolika je prosečna brzina pčele i koliko je vremena trebalo da se vrati po još hrane, da izračunamo koliko daleko se nalazi to divlje društvo. I onda nam ostaje samo da se pomeramo po 200 metara u pravcu u kome je odlazila najbrža pčela.
Nakon što nađemo gde se nalazi to saće sa divljim pčelama, mi ćemo uzeti do 5 pčela radilica koje ćemo kasnije da koristimo u laboratoriji da iz njih izolujemo DNK. Isto ćemo da radimo i sa pčelama koje smo doneli iz košnice. Taj deo istraživanja radimo u laboratoriji. Mi ćemo od jedne pčele koristiti obično 3 nogice koje izmrvimo kako bismo mogli da izvučemo molekulu DNK. Ove molekule DNK koristit ćemo da tražimo razlike između pčela različitim genetičkim metodama kao što su PCR metoda, fragmentna analiza i sekvenciranje DNK. Naš cilj je da ovim projektom otkrijemo kako najbolje da pomognemo pčelama i spasimo ih od izumiranja. Jer to ne samo što će značiti njima, već i nama, jer bez pčela nećemo moći da obezbedimo dovoljno hrane za sve ljude na ovoj planeti.